گرامی. نشر مفصل برنامه اخبار با تازه‌ترین خبرها منظور شما می‌گردانیم. نوروز چون رمز پیوند ازلی انسان با طبیعت در شب و روزهای اعتدالی بهاری و عوض شدن سال فرا می‌رسد و با رسیدن آن روزگار کهن زندگی را از سر می‌گیرد. طبیعت و هستی رخت نو به تن می‌کند و در روح و جان آدمان گردش پدید می‌آید. در ناحیه‌های ونج و درواز نیز ساکنان نوروز بین‌المللی را با برنامه پرشکوه فرهنگی و انجام عمل‌های خیر و احسان و بنیادکاری‌ها استقبال گرفتند. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. ساکنان ناحیه ونج سال نو ملی نوروز فرخنده‌پایро дар варзишгоҳи маркази ноҳия бо шодию нишод ва риояи оинҳои аҷдодӣ истиқбол карданд. ба замгоҳи бошандагон саршор аз меҳру муҳаббат ва чеҳраи кушоди мардуми заҳматкаши ноҳия дарак аз омадани фасли баҳор ва мавсими киштукор шаҳодат медод. дар ин базми наврӯзӣ занону бонувон бо пӯшидани либосҳои миллӣ ва оростани дастурхони пур аз нозу неъмати идона ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшиданд. ҳар як ҷамоати деҳот дар наврӯзгоҳ намоиши дастовардҳои хишро ба марази тамошо гузоштанд ки бозгӯи қадима ин ҷашни ҷаҳониро медод. хони пурфайзи наврӯзӣ ҷамоати деҳоти маҳмадулло абдуллоеви маркази ноҳияи ванҷ ки аз маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ ва дастранҷи меваҳои шаҳрбори боғҳои овозадори ноҳияро дар бар мегирифт, ба тамошо гузоштанд ки диққати ҳозиринро ба сӯи худ ҷалб кард. бо унвони кадбонӯи ин ҷамоат бо пухтани ҳама гуна маҳсулоти нонию қаннодӣ ва таомҳои сершумори баҳорӣ ки дар рӯзҳои ҷашни наврӯз барои марди деҳқон омода менамоянд, ба намоиш гузоштанд. маҳсулоти дастӣ аз қабили гулдӯзию зардӯзӣ, кашидадӯзӣ ва эҳёи ҳунарҳои аҷдодӣ, сафолҳои қадимӣ дар дораи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи ванҷ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сол то сол рушд кардааст. дастурхони 7 сину 7 шин ки рамзи наврӯзи ҷаҳонӣ мебошад, дар наврӯзгоҳҳои занону бонувони ноҳияи ванҷ бармаъло ба мушоҳида мерасид. масъулии дастони косибону оҳангарон ки бо қудуми баҳори нозанин тараддуди омода кардани олоти меҳнат барои марди ризқовар бобои деҳқон машғул буданд, як гӯшаи чорабиниро ҳусни дигар бахшид. хонаи донаи сокинони ҷамоати деҳоти ҷовидон низ дар ҳудуди ноҳияи ванҷ аз лиҳози кишоварзиву боғдорӣ мақоми хосаро соҳиб аст. ба ин чорабинии кӯҳанбуниёд наврӯзи аҷам ребу ранги хоса бахшид. хулас ҳама бо чеҳраи кушод баҳри сазовор истиқбол кардани ҷашни ҷаҳонии наврӯз ки бо пешниҳоди ҷониби тоҷикистон ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф гардид, шодию хурсандӣ мекарданд. маҳсулоти донакдор, тухмиҳои зироатҳои кишоварзӣ зебдиҳандаи намоишгоҳи бошандагони ҷамоатҳои деҳотро бозгӯӣ мекард. бонувони ванҷи болои сарбаланд низ аз сардиҳои фасли дай омадани наврӯзи ҷаҳониро дербоз интизор буданд ки баҳори нозанӣ бо омаданаш ҳама дашту даманро сабзпӯш менамояд. кормандони беморхонаи маркази ноҳияи ванҷ низ чун дигарон дастурхони наврӯзӣ ороста бо нозу неъматҳои хоси наврӯзӣ пур карданд ки диққати хурду бузургро ба сӯи худ ҷалб намуд. замзамаи шеру суруд ва рақсу бозии гулдухтарон ба ҷамомати наврӯзии сокинони ноҳияи ванҷ шаҳомати хоса бахшид. аз наврӯз то наврӯз мардуми меҳнатдӯст ва шарафманди ноҳияи ванҷ аҳлона заҳмат кашида дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия рӯйдодҳои фарахбахш ба амал омаданд. қайд шуд ки наврӯз дорои сифатҳои инсонпарваронаи некию накӯкорӣ, бахшишу меҳрубонӣ ва созандагию бунёдкорӣ мебошад ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфта дар бисёр кишварҳои ҷаҳон истиқбол карда мешавад. аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид соли 2010 ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани наврӯз гувоҳӣ он аст ки мардуми сайёра ба ин оини воқеан ва моҳиятан фарҳангию инсонпарварона эҳтиром доранд ва онро ҳамчун воситаи сулҳу собот, покию садоқат ва зебогию бедорӣ эътироф менамоянд. мақоми ҷаҳониро соҳиб шудани наврӯзи тоҷикон ҳам имрӯз дар шароити ҷаҳонишавии мушкилоти башарӣ тамоми мардуми сайёраи заминро ба иҷрои амалҳои волои инсонӣ раҳнамун месозад. боиси хурсандист ки бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат наврӯзи аҷам дар тамоми дунё як рамзи миллиро гирифтааст, яъне дар тамоми дунё иро бо як шукӯҳу шаҳомати тоза ҷашн мегиранд. бо вуруди баҳори гулбасар барномаи театрикунонидашудаи санъаткарони қасри фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатии ноҳияи ванҷ вилояти Бадахшон манзури тамошобинон гардид. ҳунармандону ҳаваскорони муассисаҳои таълимӣ бо замзамаи сурудҳои дилангези наврӯзӣ тавонистанд то ҷои хотири ҳозиринро шоду масрур гардонанд. баъди барномаи рангини фарҳангӣ мусобиқаи гӯштини миллӣ миёни таҳмтанҳои ноҳияи ванҷ сурат гирифт ки паҳлавонон миёни ҳам қувва озмоӣ карданд ки ҳаводорони гӯштини миллӣ ба ҳунари онҳо баҳои баланд гузоштанд. дар ин мусобиқаи варзишӣ бештар ҷавонони водии Язглом маҳорати баланд нишон дода дар шаҳру ноҳияҳои вилоят соҳиби шоҳҷоизаҳои наврӯзиро ба номи худ муҳр заданд. ин ҳама дастовардҳои варзишгарони ноҳияи ванҷ аз дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати насли ҷавон ва бунёди толору майдонҷаҳои бешумори варзишӣ дар ҷумҳурӣ ба шумор меравад. ҷашни ҷаҳонии наврӯз дар ноҳияи ванҷи вилояти Бадахшон бо риояи тамоми суннатҳои аҷдодӣ
اقتصادی خوب و خاطرماند خاتمه یافت. ساکنان صاحبخرد و روشنروی دروازه تاجیکستان هم چون مردم صاحب فضیلت سرتاسر کشور محبوب ترین جشن اجدادی خویش نوروز عالم افروز را با حضور دوستان و پیوندان مهمانان داخل و خارج کشور در قلعه خم ورزشگاه تازه بنیاد اوستا ارینا با شکوه و گرامی داشت ایدانه استقبال نمودند. اهل نشست بزم نوروزی را با کهن جشن اجدادی از نام رهبریت عالی مملکت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت با درک سیاست سطح عالی دولتی به این عید مقدس تبریک گفته اظهار داشتند که نوروز جهانی یکی از جشن‌های پسندیده عالمیان است که با صفت‌های بشردوستانه‌اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم نظیر فرهنگ عمومی بشری پذیرفته شده با خصوصیت‌های پسندیده‌اش که نیکی و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، شادمانی و نشاط و سعادت و پیروزی را تلقین می‌کند مشهور عالم گشته است. در این روز مبارک فرزندان لایق دیار با تحفه‌های خاطرمان جشن نوروزی مشرف گردیدند که باعث خوشنودی اهل نشست گردید. برنامه تئاتر کننده شده اهل هنر قصر فرهنگی به نام اکاشریف جورایوف با نام عروس تاجیکستانی است نوروز در تهیه کریم جان سعدانزاد در همبستگی مکتبیان دیار تجسمگر نوروز و بهار بود و درک از سنت‌های فرهنگی آریایی، هویت ملی و مفکوره تاریخ ملت آزادگان میداد. به تنتنه ادانه گلشکفت طبیعت دیار درواز شکوه شهامت تازه و ارزشمند بخشید. در شهرک و دهاتی مملکت عید بین المللی نوروز در سطح بلند و شایسته تجلیل کرده می شود. برای ساکنان جماعت و دهاتی ناحیه دنغره هر روزی بهار نازنین خاطرمان و دلنشین است، زیرا در هر دهات و افتخار تجلیل شایسته از نوروز جهان افروز تدبیرهای آبادانی و دستگیری شخصان نیازمند تحکیم بخشیده می شود. گزارش خبرنگارانی ما از تجلیل نوروز در دهات اسمت شریف و ناحیه دنغره. در دهه خرمزمین دهات اسمت شریف ناحیه دنغره ساکنان جشن نوروز خجسته-پیро با فرحمندی و شادی و نشاط قید نمودند. رسم و آیین‌های جشن نوروز در زمینه تمدن قدیمی مادی و معنوی مردم تاجیک انکشاف یافته با مرور زمان به آداب و سنت‌های مردمی و فرهنگی خلق و ملت‌های گوناگون سیاره راه یافته اهل بشر را به سوی ارزش‌های عالی، کمالات اخلاقی و معنوی هدایت نموده است. مردم تاجیک از قدیم نوروز را با مراسم‌های گسترده جشن گرفته در آن بهترین هنر و استعداد و خصلت‌های نیک انسانی را به نمایش می‌گذاشتند. رسم خوبی که تاجیکان در جشنگیری نوروز انجام می‌دهند سنت گستردن سفره یا دسترخوان ایدانه از بویگری طبیعت دیار میباشد که افاده‌گری سخاوتمندی طبیعت بوده اشاره بر آن است که انسان نیز مثل طبیعت باید سخاوتپیشه باشد. پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان در پرتو سیاست موفقانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز احیا گردیده مقام خاص پیدا نمود و از جشن مردمی تا سطح جشن دولتی و بین المللی اعتراف شد. یکی از آیین‌های خاص جشن نوروز دستگیری پرستاری قشر نیازمند جامعه به حساب می رود. با داشتن رسم و آیین‌های خاصش مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام بر روی خط میراث فرهنگ غیر مادی بشری وارد نمودن نوروز خطنامه را تحت عنوان فرهنگ صلح قبول نمود. در روزهای برگزاری تنتنه‌های نوروز بین المللی با طفلکان خوشطالع دهه خرمزمین دهات اسمت شریف ناحیه دنغره از جانب صاحبکاران دهه سر و لباس و تحفه‌های ایدانه تقدیم کرده شد. خاطررسان باید شد که دستگیری طبقه احتیاجمند اهالی از تدبیرهای میباشند که در دایره دستور و سفارش‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گردیده برای باز هم بهتر شدن شرایط زندگی این قشر نیازمند اهالی زمینه سازگار فراهم آورده می شود. در دهه خرمزمین از هر اقدام و تشبس‌های سازنده رهبریت دولت به خوشنودی استقبال می نمایند و برای در سطح بلند تجلیل نمودن همه جشن‌های ملی و دولتی تشبس‌های آبادانی و بنیادکاری را وسعت تازه می‌بخشند. عموماً در دهات اسمت شریف ناحیه دنغره تجلیل جشن نوروز بین المللی خاطرمان و دلنشین بود. برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن نوروز بین المللی در مرکز جماعت دهه خرمزمین تمام تدبیرها اندیشیده شده از جانب صاحبکاران وطن دوست دهه و جوانمردان
мардони саховатпеша иқдомҳои дастгирии табақаи эҳтиёҷманд ва вусъати корҳои ободонӣ пайваста амалӣ карда мешавад. имрӯз шукргузории истиқоматкунандагони ин деҳаи зебоманзари ноҳияи Данғара аз сулҳу суботи сартосарӣ ва истиқлолияти давлатӣ ифтихормандона дучанд гардида пайваста барои саҳмгузорӣ дар ободии диёр талош мекунанд. ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони мамлакат доир карда шуд. наврӯз бо тамоми назокату зебоӣ дар кишвари зебоманзари тоҷикон идома дорад. дар ин рӯзҳои баҳорӣ табиати тоҷикистон бахусус табиати деҳоти ноҳияи Данғара басо ҷолибу рангин аст, ки ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. табиати тоҷикистон дар воқеъ дар рӯзҳои наврӯзӣ рангу намои дигар дорад ва истиқболи шоистаи наврӯз ба ин рангорангии табиат дар ҳамаи деҳоти ноҳия намои зебою рангин эҳдо менамояд. наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо риояи суннатҳои аҷдодӣ, ободонию созандагӣ ва хайру эҳсонкорӣ таҷлил карда мешавад. хабарнигорони мо аз вилояти Хатлон гузориш медиҳанд. ҷашни наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта дар худ суннату оинҳои неку инсонпарваронаро дору мебошад. таҷлили ҷашни наврӯз на танҳо хушрӯзию фараҳ, балки дар дили мардум ҳисси рафоқат, садоқату муҳаббат ва ваҳдатро бедор мекунад ва ҳамагонро ба тозакорию бунёдкорӣ раҳнамуд месозад. сокинони деҳаи остонаи ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон низ ҷашни наврӯзи оламафрӯзро бо баргузор намудани барномаҳои фарҳангӣ ва намоиши дастоварду маҳсули эҷоди занону бонувони ҳунарманд хотирмон таҷлил намуданд. дар ин рӯз гулдухтарон бо рӯҳияи болида ва ифтихору сарфарозӣ либосҳои миллиро ба тан карда ҷониби базмгоҳи наврӯзӣ мешитофтанд. дастурхони идонаи оростаи сокинон бо хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла ҳафтсину ҳафтчин оро ёфта буд, ки ба ҷашни наврӯзӣ шаҳомати хосаро замн намуд. расму оинҳои халқӣ, гулдӯзию зардӯзӣ, алочабофӣ ва дигар анъанаҳои миллӣ, ки аз таърихи пурғануввати миллати тамаддунофари тоҷик шаҳодат медод, ба таври васеъ намоиш дода шуд. гулдухтарон шеъру таронаҳои тараннумгари баҳору наврӯзро қироат намуда ба иштирокчиёни базми наврӯзӣ аз омадани иди баҳор ва соли нав муҷда мерасонданд. дар баробари намоиши маҳсули эҷоди ҳунармандон ҳамзамон кадбонуҳо хӯрокҳои миллӣ аз қабили оши палов, оши бурида, қурутобу шакароб ва суманакро омода намуда пешниҳоди иштирокчиён гардонданд. ширкат дар тантанаҳои наврӯзӣ ва тамошои барномаҳои фарҳангӣ дар ин деҳа ба тамошобинон шодию фараҳ ва хушҳолӣ замн намуд. насли наврас бо тамошои базми наврӯзӣ таассуроти маънавӣ бардошта оид ба таърих, аҳамияти ҷашни наврӯз ва расму оинҳои халқӣ воқиф гардиданд. боиси ифтихор ва сарфарозии кулли мардуми тоҷик аст, ки ҷашни наврӯз бо таърихи беш аз 6000 солаи худ байналмилалӣ гашт ва ин иди аҷдодии тоҷикон дар дигар кишварҳо бо шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. дар воқеъ ҷашни наврӯз иди ваҳдат аст, зеро дар ин ҷашн одамон гуноҳҳои якдигарро мебахшанд, кинаву кудуратро аз дил берун мекунанд ва ба сулҳу салоҳ расида соли навро бо дилу нияти пок пешвоз мегиранд. таъкид шуд, ки аз наврӯз то наврӯз дар деҳа корҳои ободонии созандагӣ вусъат ёфта мушкилоти мардум марҳила ба марҳила ҳалли худро пайдо намуд. имрӯз сокинон баъди ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ ба кишту кори баҳорӣ оғоз менамоянд ва кӯчаву маҳал ва хонаҳои худро ободу зебо мегардонанд. суруду таронаҳои марғуби дилнишин ва рӯҳияи болидаи иштирокдорон ба базми наврӯзӣ шукӯҳи дигар замн кард. барномаи фарҳангию фароғатӣ, ки аз ҷониби санъаткорон намоиш дода шуд, ҳамагон бо рӯҳияи болида, фараҳмандӣ, рақсу бозӣ карда ҷашни наврӯзи оламафрӯзро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. нуриддини қурбон, баҳодури истам, мақсади мақсад барои барномаи ахбор. дар деҳаи чилчаи ҷамоати деҳотӣ ба номи бобоюнуси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ҷашни пуршукӯҳи миллӣ Наврӯзи оламафрӯз бо арҷгузорӣ ба арзишҳои волои бостонӣ таҷлил карда шуд. масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ҳозиринро ба ин ҷашни аҷдодӣ табрику шодбош намуда иброз доштанд, ки ин ҷашни зебои баҳор Наврӯзро, ки эҳёи табиат аст, наздики 20 кишвари ҷаҳон сарфи назар аз нажод ва дину мазҳаб
تجلیل می‌نمایند. در این روز هر یک دهه در علاهیدگی دستورخوان نوروزی آرا داده زیر صوت و نوا یکدلانه رقص و خرسندی می‌نمودند. تاریخ پیدایش نوروز وابسته به جهانی گشتن آن، مقام و منزلت و نقش کلیدی نوروز در متحد نمودن انسان‌ها نقش بارز دارد. امروز ساکنان سربلند مملکت در فضای صاف تاجیکستان صاحب استقلال این جشن کهن را با رعایت تمام سنت‌های خاصش سرجمانه تجلیل می‌نمایند. در این روز همگان با بر نمودن لباس ملی تاجیکانه به جشن با شکوه نوروز زیبایی و تراوت مخصوص را ضم نمودند. نوروز در فرهنگ تاجیکان جایگاه و مقام خاصه داشته، جنبه‌های اخلاقی آن خیلی بزرگند. در دایره اقدام‌های خیرخواهانه رهبریت دولت و حکومت مملکت از جانب شخصان سخاوتپیشه جماعت دهاتی به نام بابا یونس با عائله‌های نیازمند و کودکان یتیم کمک‌های مادی و مالی رسانیده شد. واقعاً یکی از سنت‌های خاص جشن باستانی نوروز دستگیری و رسانیدن کمک به یتیمان و نیازمندان میباشد. همزمان با چند نفر آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی حدود جماعت جهت در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن نسل آینده سازی وطن و از جانب مقامات محلی با افتخارنامه‌ها قدردانی گردیدند. تنتنه‌های نوروزی ساکنان را هنرنمایی صنعتکاران مملکت جلوی دیگر بخشیده، همگان زیر صوت و نوای نوروزی عالم‌افروز یکدلانه رقص و خرسندی می‌نمودند. بخشیده به جشن بین المللی نوروز امروز از با دستگیری شخصان سخاوتمند و خیرخواه جماعت با 15 نفر عائله‌های کمیزاد نیازمند کمک‌های پولی و مالی رسانده شد. بخشیده به جشن نوروز امروز از تمام گوشه و کنار دیار جمهوری امون بیرون از آن از جمهوری برادر دوستمون ازبکستان اینجا جوانان آمده قوازمایی نموده ایستادند. هر یک جوانمرد هنر و مهارت خود را نشان داده با تحفه‌های ارزنده نایل گردانده ایستادند. در ادامه تنتنه‌های نوروزی در اینجا همچنین با اشتراک سرشمار مخلصان گشتین ملی با اشتراک بهترین پهلوانان مملکت و جمهوری ازبکستان و ترکمنستان برگزار گردید. این چهاربینی ورزشی در سطح بلند برگزار گردیده ورزشکاران توانستند با هنر والای خود رقابت نمایند و صاحب جایزه‌های بلند گردند. برای بهترین گشتینگیران از جانب تشکیل کنندگان این مسابقه جمهوریوی ورزشی 2 افت سبکرو و دیگر تحفه‌های ارزشمند گذاشته شده بود. در برابر پسران دختران نیز به گشتین ملی شوق و رغبت زیاد داشته، اشتراک فعالانه آنها به این مسابقه جالبیت دیگر ضم نمود. مخلصان با یک کفکوبی از هنرنمایی بانوان در رشته گشتین ملی استقبال می‌نمودند. از این دستگیری‌ها ورزشکار دختران که قسم زیادی آنها دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف بودند، روح و الهام تازه گرفته هنری بلند نشان دادند. در این ناحیه تیمورملک خیلی مسابقه خوب برگزار کرده استاده است. در اینجا ما دخترها با پسرها رقابت کرده استاده غالب برآمدند. طول 6 سال می شود که من در تمرینگاه هم مشق میکنم، تمرین میکنم. جهتی در سطح بلند برگزار گردیدن این مسابقه جمهوریوی ورزشی شرایط مساعد فراهم آورده شده، در آن داوران صاحب تجربه جلب گردیده بودند. در واقع گشتین ملی خاص جشن نوروز بین المللی بوده. همساله در روزهای استقبال از این جشن اجدادی در شهر و ناحیه‌های مملکت چنین مسابقه ها تشکیل و گذرانیده می شود که وسیله خوب است در سمت دریافت بهترین ورزشکاران. محض توجه دستگیری های همیشگی است که صف دوستداران این نوع ورزش همساله بیشتر گردیده. در برابر اشتراک در مسابقه های جمهوریوی آنها در مسابقه های سطح جهانی اشتراک نموده پرچم تاجیکستان صاحب استقلال را بلند می‌بردارند. با مقصد رشد و رونق ورزش با پیشنهاد رهبریت دولت و حکومت مملکت سال تا سال مسابقه های ورزشی بخشیده به جشن نوروز زیاد کرده شده. دوستداران و مخلصان مسابقه های مختلف ورزش از جمله ورزش های سنتی تاجیکان افزون می‌گردد. هر یک اشتراکچی این مسابقه با تحفه‌های خاطرمان سرفراز گردیده غالبان اساسی صاحب شاه جایزه گردیدند. عبدالحمید نظیر، ستمی محیدین، قدمی نورعلی، ناحیه تیمورملک، اخبار. در روزهای تجلیل جشن نوروز جهانی ساکنان جماعت دهاتی به نام سید مومن رحیموف ناحیه تیمورملک با بیمارخانه نو و زمانوی تامین گردیدند که سالیان زیاد این رویداد را انتظار بودند. طبق اطلاع دوامی چند سال اخیر بیمارخانه که در حالت تعمیرطلب بود و خدمترسانی طبی در سطح ضروری به راه مانده نشده بود، ساکنان برای بهره‌ور گردیدن از خدمترسانی‌های طبی مسافت زیاد را طی کرده به مرکز ناحیه می‌رفتند.
намояндагӣ аз мақомоти маҳаллӣ ва дигар меҳмонон аз шароити бинои тозабунёди беморхона дидан намуда барои ба роҳ мондани хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ба аҳолӣ ба кормандони марказ маслиҳатҳо доданд. имрӯз мо бо дастгирии соҳибкорони ҳамин ҳудуди ҷамоат ҳамин касалхонаро пурра сохта ба истифода додаем. ғайр аз ин мо дар ҳудуди ҷамоат сохтмони мактабҳои миёнаву асоси сохтмони ҳамом, сартарошхона ва дигар сохтмонҳое ки дар асоси нақша чорабинӣ мо қабул карда будем, ҳоло кӯшиш дорем ки дар рӯзҳои наздик инҳоро ҳам ба истифода диҳем. воқеан ҳам ин рӯйдод пайки неки наврӯзӣ барои сокинони ин ҷамоат гардиду бо хушнудию фараҳмандӣ дар табиати зебои як гӯшаи диёр ҷашни аҷдодии наврӯзро ки дар давраи соҳибистиқлолии кишвар шӯҳрати ҷаҳонӣ касб кардааст истиқбол намуданд. сокинони ин минтақа ки шуғли асосияшон чорводориву кишоварзӣ мебошад ният доранд ки бо баргузор намудани наврӯзи делафрӯз ба корҳои саҳроӣ вусъат бахшанд. дар ин рӯзҳои тантанаи наврӯзӣ бо натиҷагирӣ аз фаъолияти кормандони касбу кори гуногуни ҳудуди ҷамоат як қатор фаъолон бахусус омӯзгорон ва ҷавонон ки дар кору фаъолият ва дигар корҳои ҷамъиятӣ бо ширкати фаъоли худ саҳмгузор мебошанд бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои ҷашни наврӯзӣ қадршиносӣ гардиданд. барномаи фарҳангӣ ки сартопо тараннумгари баҳору наврӯз буд шодиву нишоти иштирокчиёнро дучанд намуда рақсу бозӣ ва хурсандии онҳо баръало мушоҳида мегардид. Салоддин Неъматов барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Темурмалик. дар ҷамоати деҳоти гули сурхи ноҳияи ёвон бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ чорабинии фарҳангӣ ва намоиши сару либос ва таомҳои миллӣ баргузор гардид. мавриди зикр аст ки наврӯзи бостонӣ сароғози таърихи пурғановати миллати тоҷик буда ҳамчун суннати пурарзиш ва фарҳангу тамаддуни миллӣ ва тору пуди зиндагӣ на танҳо мардуми тоҷику форс балки халқҳои минтақаи осиёи марказӣ ва берун аз он омезиш ёфтааст. нахуст дар ҷамоати деҳоти мазкур чанд маркази хизматрасонӣ аз қабили маркази хурди савдо сартарошхона ва китобхона ба истифода дода шуд. наврӯз чун рамзи пайванди азалии инсон бо табиат дар шабу рӯзҳои эътидоли баҳориву иваз шудани сол фаро мерасад ва бо расидани он рӯзгори кӯҳан зиндагиро аз сар мегирад. табиату ҳастӣ рахти нав ба тан мекунанд ва дар рӯҳу ҷони одамон гардише падид меояд. иди наврӯзро ки бо фарорасии он гармии ҷонбахши баҳори оғоз меёбад ҷашни шукӯҳи табиат ва овони эҳёи он гуфтанд. воқеан наврӯз давраест ки замин ба меҳвари хуршед баромада рӯзу шаб баробар мешавад ва кулли инсону мавҷудотро рӯҳу равони тоза бахшида ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. ин иди зебои ниёгон аз ҷониби сокинони ҷамоати мазкур бо хушҳолӣ ва ифтихор аз тариқи пурғановат таҷлил шуда ҳамагон ба тан либосҳои миллӣ ба наврӯзгоҳ шитофтанд. суманак, оши бурида, палав ва бисёри дигар таомҳои хоси наврӯз ки муаррифгари тамаддуни кӯҳани миллати тоҷик аст дар ин наврӯзгоҳ ба мараз гузошта шуда буд. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши наврӯзии сокинони ҷамоати деҳоти гули сурх буд ки хеле рангину хотирмон ҷараён гирифт. тантанаҳои наврӯзӣ ба хотири гиромӣ дошт аз соли нави аҷдодӣ наврӯзи ҷаҳонафрӯз дар ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён ҷараён гирифт. дар ин сайргоҳи наврӯзӣ сокинони деҳот маҳаллаҳо муассисаҳои таълимӣ рӯҳияи болида ва фароҳмандонаву идона доштанд. дар ҷои намоиш ва ташкили гӯшаҳои наврӯзӣ хуррамиву хушҳолии сокинони деҳот файзу нусрати баҳорӣ ва фаровониву баракати рӯзгори заҳматкашони деҳоти заргар хуб мушоҳида мегардид. ҳар як маҳаллаи деҳоти заргари ноҳияи кушониён гӯшаи алоҳидаи хешро ташкил намуда дар он суннату оинҳои мақбули наврӯзиро ба инобат гирифтанд. воқеан ҳам эҳсос мешуд ки наврӯз бо пайки омаданаш ба қалбҳои мардумон нишоду шодмонӣ, муҳаббату самимият, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва рисолати инсондӯстиву хайрхоҳиро эҳдо намудааст. зимни сухани табрикотӣ таъкид карда шуд ки наврӯз ҳамчун ҷашни пурнишоти гузаштагон ба замину замон гармиву рӯшноӣ ато мекунад. тавре таъкид карда шуд ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таи солҳои соҳибистиқлолӣ ба хотири арҷгузорӣ ба арзишҳои милливу фарҳангӣ тадбирҳои мушаххас анҷом дода наврӯзи тоҷиконро ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ нуфуз бахшиданд. муҳассилини ҳудуди деҳоти заргар ба истиқболи наврӯзи имсола намоиши васеи театри кунонидашударо таҳти унвони сафои наврӯз пешкаши ҳозирин гардониданд. ҳама фазилату суннатҳои писандидаи наврӯзи байналмилалӣ дар намоиши ҳунарии аҳли фарҳанги ноҳияи кушониён
таҷассум карда шуд. хурду калони деҳот дар ин барномаи васеъи фарҳангӣ иштирок доштанд ва шукрона аз баҳори истиқлоли ватан ва ҷараёни босуръати ободкориҳо дар сарзамини тоҷикистон мекарданд. дар ноҳияи қубодиён фестивали наврӯзии ҷавонони вилояти хатлон баргузор гардид. дар ин чорабинии пуршукӯҳи аҷдодии ҷавонони хушиқболи даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ифтихори баланди ворисони миллати соҳибтамаддун ва самимияти хос нисбат ба суннату анъанаҳои ҷашни наврӯзи аҷам чорабинии идона оростанд. дар ҷашни наврӯз ки онро дар ҷаҳон бо суннату оинҳои миллии мо истиқбол мегиранд, беш аз 100 нафар намояндагони ҷавонон аз ҳама шаҳру навоҳии вилояти хатлон ширкат намуданд. аз тамоми 25 шаҳру ноҳияи вилояти хатлон дар ноҳияи қубодиён 100 нафар ҷавонои фаъоли вилоят ташриф оварданд. ин боиси ифтихори мардуми сарбаланд махсусан ҷавонони ноҳияи қубодиён мебошад. зимни суханрониҳо дар қисмати тантанавии наврӯзи ҷавонони вилояти хатлон оид ба дастоварду фаъолияти ҷавонони вилоят аз наврӯз то наврӯз сухан гуфта шуда ба хотири касбу ҳунаромӯзӣ ва саҳм гузоштан дар рушду гулгулшукуфоии тоҷикистони азиз андешаҳои судманд баён гардид. наврӯзии ҷавонони вилоят таҳти унвони наврӯз зебу зинати тоҷикистон дар ноҳияи қубодиёни бостон бо иштироки 100 нафар ҷавонон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон баргузор гардид ки воқеан ҳам тантанаи ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу субот, истиқлолияту ваҳдат ва муҳаббат ба ин марзу бумро инъикос менамуд. наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи тамаддунсози ниёгони мо пайванди азалӣ дошта, расму оинҳои он рамзҳое доранд ки аз замонҳои бостон то имрӯз рӯзгори мардуми фарҳангиву ободгар ва инсондӯсту таҳаммулгарои моро ҳамраҳӣ мекунанд. дар ин айём бахшиши гуноҳҳо, навозиши ятимону маъюбон, аёдати калонсолону беморон, хайру саховат ба дармондагону ниёзмандон ва саҳм гузоштан дар корҳои созандагиву ободгарона, донаи умед коштан, ниҳолони босамар шинонидан, тозаю озода кардани хонаву кошона ва кӯчаву растаҳо, инчунин либоси тозаи идона ба бар кардан аз ҷумлаи суннатҳои асосии наврӯз ба шумор меравад. дар ин рӯз ҳамчун анъаноти неки наврӯзӣ ба 10 нафар ҷавонони дорои имконияташон маҳдуд аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи қубодиён ба маблағи 200 сомонигӣ ҳамчун тӯҳфаи наврӯзӣ тақдим карда шуд. дар намоиши наврӯзии ҷавонон вобаста ба анъаноти ин ҷашни қадима ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дастоварду дигар маҳсули зеҳниву эҷодии худро пешкаш намуданд. боиси хурсандист ки имрӯз як чорабинии хеле бошукӯҳ дар толори қасри фарҳанги ноҳияи қубодиён баргузор карда шуд ки мо ҷавонон аз ин хеле баҳраманд шудем. воқеан ҳам хушу хотирмон истиқбол намудани ҷашнҳои таърихӣ гувоҳи он аст ки сокинони кишвар дар фазои сулҳу осоиштагӣ ваҳдати миллӣ метавонанд ҷашнҳои мардумиро бо риояи расму оинҳои аҷдодӣ дар сатҳи баланд баргузор намоянд. дар барномаи фарҳангӣ бошад ҷавонон таҳти савту навои дилангези наврӯзӣ рақсу бозӣ ва хушҳолӣ мекарданд. таварали соҳибназаров, Парвиз Сафаров барои барномаи ахбор. дар шаҳрҳои Конибодон ва Панҷакенти вилояти Соғ низ ҷашни наврӯзи байналмилалӣ таҷлил карда шуд. сокинон дар базмгоҳи наврӯзи ҷамъ омада бо иҷрои суннатҳои ҷашни наврӯз шодиву хурсандӣ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. тантанаҳои наврӯзи хуҷастапайро ки ба ҳамагон шодиву суруру файзу нусрат овард, сокинони шаҳри Конибодомро ба варзишгоҳи марказӣ ки бо пайки наврӯзӣ хуррам гардидааст, бо қалбҳои саршори меҳру вафо, чеҳраҳои шоду шукуфо ба наврӯзгоҳ овард. иштироки сершумори сокинони ҷамоати деҳот дар ин ҷашни аҷдодию ҷаҳонӣ шукӯҳу шаҳомати наврӯзгоҳ шаҳодати он аст ки ҳамагон шукргузоранд ки маҳз ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ин ҷашни айёми бедории табиат зиндаву поянда гардид. бо ҳамин шодиву фараҳмандиву бо қалбҳои пурмеҳру муҳаббат, шодиву фараҳ ки аз хосиятҳои накӯи наврӯзист, аҳли наврӯзгоҳ ва дар симои онҳо кулли сокинони шаҳри Конибодомро намояндии ҳукумати ҷумҳурӣ, роҳбарияти шаҳру намояндии ҷумҳурии Ӯзбекистон шодбош намуда аз суннату оинҳои неки наврӯз ёдовар шуданд. дар ҷашни наврӯзи оламафрӯз ҳунару маҳорати офарандагӣ тавъам бо ҳуввияти миллию маънавӣ ки наврӯз таҷассумгари он аст инъикос ёфта, ошпазу кадбонуҳо чун рамзи фаровонӣ, хӯрушу
таомҳои миллии наврӯзиро омода ва гӯшаҳои намоишгоҳи ҳунару фарҳанги ҳар як ҷамоати деҳот собитгари он буд ки оину суннатҳои неки ниёгон нигоҳ доштаву эҳё мегардад. барномаи театри кунонидаю фарҳангии пурмуҳтавои наврӯзии аҳли ҳунар таҷассумгари рӯҳии наврӯзии аҳли наврӯзгоҳ буду дар шеъру рақсу таронуи чакомаҳо суннату оинҳои неки наврӯз башорати рӯзи наву эҳёи табиат саховати замину фаровонӣ ва гармиву меҳри қалбҳо ва чеҳраҳои шукуфаи наврӯзӣ таҷассум ёфт. сокинони шаҳру деҳоти панҷакенди бостонӣ бо дарки баланди меҳанпарастӣ ва ифтихор аз давлати соҳибистиқлол наврӯзи хуҷасапайро бо дили гарм рӯҳи болида ба хотири фардои нек бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. тантанаҳои наврӯзи оламафрӯз бо накату нафосати баҳорӣ ба қалби мардум умеду орзуи некро эҳдо намуд. маркази шаҳр ва ҷамоати деҳот бо шиору овезаҳои наврӯзӣ оро дода шуда мардум сарфарозӣ ва шукргузорӣ аз ватани бииштособу соҳибистиқлол менамоянд. дар шафати варзишгоҳи марказии шаҳр тибқи анъана декҳои суманак ва дигар хӯрокҳои миллӣ хосатан оши кӯча гузошта шуда дар хиёбони рӯдакии шаҳр бошад намоиши дастовардҳои корхонаи коргоҳҳои саноатӣ хоҷагии қишлоқ ва аз ҷониби сокинони 14 ҷамоати деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр дастранҷи ҳунарҳои миллӣ пухтупаз пешкаши ҳозирин гардонида шуд. чун анъана ҳар миз бо рукнҳои наврӯзӣ ҳафтсину ҳафтчин дида меравуд. мардум бо рӯҳияи дона ба наврӯзгоҳ мешитофтанд. дар гӯшаи дигар фурӯши ниҳолони мевадиҳандаю сояафкан ва гулу бутаҳои ороишӣ ташкил шуда буд ки сокинон дар оғози баҳори нозанин бештар ба он таваҷҷӯҳ доштанд. дар тарафхонаи дӯстии шаҳри панҷакент дар рӯзҳои таҷлил аз ин ҷашни байналмилалӣ барои 70 нафар кӯдакону наврасони ятим хони идона ороста шуда ба онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад. дар доираи корҳои созандагию бунёдкорӣ соҳибкори маҳаллӣ абдурауфи мамнунзод дастгоҳи нави замонавии рақамии рентгениро ба беморхонаи марказии шаҳр дастрас намуд ки барои осон гардидани кори табибон шароит фароҳам омад. арзиши дастгоҳ бо харҷи бинои навбунёд 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар варзишгоҳи марказии шаҳри панҷакент ки маркази баргузории чорабинии наврӯзӣ мебошад беш аз 6000 сокинон ҷамъ омада буданд. раиси шаҳри панҷакент намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва меҳмонон аз ҷумҳурии ӯзбекистон кулли сокинонро бо омади баҳору ҷашни наврӯзи хуҷасапай табрик намуда онҳоро ба заҳмати софидилона ҳидоят намуданд ва дар рӯзгорашон тинҷиву амониро таманно карданд. таъкид гардид ки наврӯз яке аз ҷашнҳои аҷдодии мардуми тамаддунофари тоҷик буда бо ҷаҳду талоши роҳбарияти олии кишвар ҷашни байналмилалӣ гардид. дар намоишгоҳ ва макони баргузории чорабинии наврӯзӣ ҳазорҳо нафар сокинону меҳмонон ҷамъ омада буданд. суруду таронаҳои марғубу дилнишини мардумӣ барномаи театри кунонидашудаи шуъбаи фарҳанги шаҳр ки бо ҷалби беш аз садҳо нафар донишҷӯёну ҳунармандон таҳия шуда буд ба базми наврӯзӣ шукӯҳи нав зам кард ва мақбули тамошобинон гардид. пирӯбарно дар фазои идонаи ватани ҳамешабаҳор якдилона шодиву хурсандӣ намуда шукргузорӣ аз сиёсати дурбинонаю хиратмандонаи сарвари мамлакат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон карданд. наврӯз ки дар ҳама давру замон аз ҷумлаи бузургтарин ҷашнҳои миллӣ ва оини зиндагисозии мардум ба ҳисоб меравад, рамзи корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол арзёбӣ карда мешавад. наврӯз бо нақши созандаи хеш ба кишту кори замин, пошидани донаи умед, шинонидани ниҳол ва гулу гулбутаҳо ҳидоят менамояд. хабарнигорони мо аз тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузориш омода намуданд. санъати мусиқиву овозхонии миллӣ ҳофизаи тарихии миллатро бедор мекунад. ҳар оҳанг, ҳар сабту суруд фалсафаи худро дорад ва ин падида дар дилу зеҳни мардум эҳсоси зебоипарастиро тақвият мебахшад. баҳор ва наврӯз илҳомбахши мутрибон буду ҳаст. бо мақсади сазовор истиқбол намудани наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри турсунзода чорабинии фарҳангӣ бо иштироки васеъи сокинону меҳмонон баргузор гардид. даромадгоҳи макони баргузории чорабинии идона бо хони 707 дастовардҳои мардуми шарафманди шаҳри турсунзода ва шиёру овезаҳои табиати зебои диёр оро дода шуда буд. меҳмонон аз вилояти сурхандариёи ҷумҳурӣ ба мо дӯсту бародар ӯзбекистон ба хӯрокҳои миллии тоҷикӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда ба ҳунари кадмонувони тоҷик баҳои баланд доданд. корбони наврӯзӣ бахши дигари барномаи театркунонидашудаи ҳунармандони шаҳри турсунзода буд ки он фарогири рамзи наврӯзӣ
наврӯзӣ омадани баҳор маросими гулгардонӣ маросими суманакпазӣ ва ғайра иборат буд ки ҳар яке дорои маънои хос ва таҷассумкунандаи рамзи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мебошад. наврӯзи имсола барои мардуми тоҷик ва тоҷикистон давраи тақвиятбахшии бештари нақш дар арсаи ҷаҳонӣ ба вусъати корҳои ободониву таъминкунандаи пешрафту тараққиёти мамлакат ба ҳисоб меравад. барномаи рангини консертӣ садои марғуби кулли ҳунармандон макони тантанаҳои идонаро шукӯҳу шоҳумати хос бахшида меҳмонон ва иштирокдорон аз ҷашни байналмилалии наврӯз самимона истиқбол гирифтанд. маркази ноҳияи шаҳри нав дар рӯзи таҷлили ҷашни наврӯз ба идгоҳи ҳақиқӣ табдил ёфта буд. симои кӯчаву хиёбонҳои ноҳия ба таври идона оро ёфта тамоми кормандони корхонаву ташкилот заҳматкашони хоҷагоҳи хурду калони деҳқонӣ ва аҳолии деҳот маҳсули меҳнат дастовардҳо анъанаҳои миллӣ ва намунаи хӯрокҳои миллиро пешкаши меҳмонону сокинон гардониданд. макони баргузории чорабинии наврӯзӣ варзишгоҳи марказии ноҳияи шаҳри нав шабеҳи гулистони баҳорӣ буд. беш аз 3000 нафар иштирокчиёни барномаи театрикунодашуда саҳнаи намоишро фаро гирифта буданд. дар назди сокинону меҳмонон раиси ноҳия бо намояндагӣ аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда мардуми минтақаро бо фарорасии наврӯзи хуҷастапай муборакбод гуфтанд. зимни суханрониҳо таъкид шуд ки наврӯзи имсоларо дар айёме ҷашн мегирем ки дар саросари мамлакат кору пайкори созандагӣ идома ёфта нерӯи иқтисодии давлат ва фарҳанги сиёсии миллат таҳким меёбад. дар раванд натиҷаи меҳнати сокинони ноҳияи шаҳри нав низ мусбӣ арзёбӣ гардид. барномаи театри кунодашдаи шӯъбаи фарҳанг пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ҳақиқат наврӯз ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардумӣ дар домони табиати зебои кӯҳандиёри мо зуҳур кардааст. бояд гуфт ки наврӯз бо обу хок марзу бум ва рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари аҷдоди мо пайванди ногустанӣ дошта расму оинаҳои он дорои рамзҳое мебошанд ки аз қадим то имрӯз бо рӯзгори мардуми созандаву ободкор ва фарҳангиву таҳаммулгарои мо созгоранд. тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо иттифоқи сокинон то дергоҳ давом кард. имрӯз сокинони ноҳияи рӯдакӣ низ наврӯзи байналмилалиро бо намоиши дастовардҳои хоҷагии халқ ва намунаи ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои анъанавии наврӯзӣ инчунин ҳирояи суннату анъанаҳои неки ин ҷашни бостонӣ таҷлил намуданд. ҷашни наврӯз ки бо ташаббуси роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷаҳонӣ гардид сол аз сол дар тоҷикистони соҳибистиқлол бо риояи анъана ва суннатҳои некаш таҷлил мегардад. тавре зикр шуд миллати тоҷик аз он ифтихор мекунад ки тоҷикистон ватани наврӯз аст ва дар сарзамини мо тантанаҳои наврӯзӣ ҳамчун оғози корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол пеш аз ҳама ба кишоварзон нерӯи тоза мебахшанд. намоиши дастовардҳо ва намунаи ҳунарҳои мардумиву хӯрокҳои анъанавӣ хеле ҷолибу диданӣ буд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи рӯдакӣ кишоварзони номдору ботаҷриба зиёданд ва сокинони он дар истифодаи самараноки обу замин баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва умуман маданияти заминдорӣ намунаи ибрат мебошанд. онҳо минбаъд низ ба хотири фаровонии дастурхони мардуми кишвар тақвияти иқтидори содиротии мамлакат ва ҳифзи амнияти озуқавории тоҷикистон содиқона заҳмат хоҳанд кашид. тибқи анъанаҳои неки аҷдодӣ бо фарорасии фасли баҳор ва айёми наврӯз дар сарзамини мо давраи кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ бунёди боғҳо покиза кардану ба тартиб овардани манзили зист оростани кӯчаву хиёбонҳо ва намуди идона бахшидан ба шаҳру деҳот оғоз мегардад. идома бахшидан ба ин суннатҳои неки аҷдодӣ имконияти беҳтарини баланд бардоштани сатҳи маърифати ҷавонон таблиғи заҳмати созанда ва тарзи зиндагии солим одобу ахлоқи ҳамида ҳисси миллӣ ва осоишу пешрафту ободии минбаъдаи кишвари азизамон мебошад. барномаи рангини фарҳангӣ ки баёнгари суннатҳои неки наврӯзӣ буд ба иштирокчиёни ин ҷашни миллӣ рӯҳу илҳоми тоза бахшид. сокинони меҳнатқарини ноҳия дар ин рӯз гирди ҳам омада бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ ва фазои орому осудаи кишвар рақсу бозӣ намуданд ва ҷашни наврӯзро дар сатҳи хеле баланд истиқбол гирифтанд. сокинони ноҳияи рашт ҷашни наврӯзро бо шукргузорӣ аз ваҳдати миллӣ ва ифтихор аз истиқлолияти кишвари азизамон дар сатҳи баланди ташкилӣ истиқбол гирифтанд. наврӯзи фархундапай бо паёмҳои нек ва қадамҳои хуҷаста ба сарзамини кӯҳистон қадам ранҷа намуд. ин ҷашни аҷдодиро ки рамзи муҳаббату зебоӣ сафову покӣ ва саховату некист бо истиқболи густурда ба шукӯҳи тоза сокинони ноҳияи рашт истиқбол гирифтанд.
در آغاز جشن نوروز دلافروز نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مهمانان در مرکز شهرک غرم از نمایش نهالان سایه‌افکن و میوه‌دهنده خواجگی‌های کشاورزی، انفرادی و محصولات دیگر کارخانه‌های صنعتی دیدن کردند. در قسمت درآمدگاه ورزشگاه مرکزی همچنین نمایش دستاوردهای تشکیلات و اداره‌ها، دانشکده آموزگاری، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و در راسته دیگر باشد محصول دستان هنرمندان و کدبان‌ها و دیگر هنرهای مردمی را به معرض تماشا گذاشته بودند. بعداً تنتنه‌های نوروزی با شرکت ساکنان مهمانان در ورزشگاه مرکزی شهرک غرم برگزار گردید. نوروز در آیین ملت تاجیکان عید پیروزی نور بر ظلمات و تنتنه نیکی بر بدی یادرس شده است. مردم ما از قدیم الایام در آغاز فصل بهار گرد دسترخوان نوروزی جمع آمده مصلحت و مشورت می آراستند و نقشه و نیت‌های نیک سالانه‌شان را تحریزی می کردند. در تنتنه‌های نوروزی مسئولین مقامات محلی ناحیه رشت مهمانان و ساکنان را با فرارسی عید نیاگان شادباش گفته اظهار نمود که از نوروز تا نوروز در حیات اجتماعی و اقتصادی ناحیه پیشروی‌های عظیم دیده می شود. از جمله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادکاری جریان تازه کسب نموده. با استفاده مبلغ‌های پیش بینی شده ده‌ها انشاءات زمانوی از قبیل مکتب و بنگاه طبی، خط آب و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق ساخته به استفاده داده شد. یکی از سنت‌های دیگر نوروزی شیناندن و سبزانیدن نهال به شمار رفته. این عنعنه نیک تا به امروز ادامه دارد. از نوروز تا نوروز در همه شکل‌های خواجگی‌داری بیش از 400 گکتار باغ نو بنیاد گردیده. همزمان ده‌ها گکتار باغ‌های کهنه برقرار کرده شدند. چون اساس اقتصادیات ناحیه رشت را ساحه کشاورزی تشکیل می‌دهد، در این جاده دهقانان نقشه‌های زیادی دارند. با این مقصد سال جاری میدان کشت کارتوشکا زیاده از 1000 گکتار پیش بینی شده. در برابر این از حساب حاصلناکی میدان‌ها استحصال کارتوشکا را نیز زیاد کرده می شود. نوروز رشته جاودانه پیوند انسان و طبیعت، دقیق ترین میزان رفته‌های فصل‌های سال و روزگاری آدم است. نوروز آغاز سال، آغاز زندگی تازه، آغاز امید و آرزو و بخت و سعادت بوده. به آستانه هر یک خاندان چون پیک شادی و نشاط و احیای زمین و طبیعت قدمی نیک می‌نهد تا این سال نو به مردم خوشبختی و فیض و برکت آورد. با تنتنه‌های نوروزی برنامه تئاتر کنانیده شده هنرمندان که ترنمگر مهر و محبت به وطن عزیز و نوروز خجسته بود خاطر اهل نشست نوروزگاه را خیلی هم شاد نمودند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. ساکنان جماعت دهات چوانگران شهر وحدت با مقصد شرکت ورزیدن در تنتنه‌های جشن نوروز جهانی شروع از صبح صادق به جای برگزاری چهاربینی تنتنوی وارد گردیدند. پیش از آغاز چهاربینی محصول دستان و آفریده دستاوردی ساکنان هنرمندان حدود جماعت دهات چوانگران به معرض گذاشته شده پیشنهادی مهمانان و اشتراکچیان گردانیده شد. مورد به ذکر خاص است که در روزهای تجلیل نمودن از این عید ملی نوروز بین المللی که تاریخ 6000 ساله دارد در حدود جماعت دهات چوانگران 4 انشاءات نو مورد استفاده قرار داده شد. زنان و بانوان آمدن روز نو و فرارسی بهار عالم افروز را با آراستن خانه ایدانه و آماده نمودن طعم‌های خاص نوروزی استقبال گرفتند. در این روز هر یک نفر ساکن جماعت دهات مذکور یکدیگر را به فرارسی نوروز جهانی شادباش نموده شکر صاحب استقلالی مملکت را نمودند. گفته شد که این عید ملی محض در دوران صاحب استقلالی کشور با تشبث و ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با همه رکنهایش در سطح بلند و با شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. دست یاری رساندن به عائله‌های نیازمند از جمله معیوبان و پیرانسالان، شخصان بی‌سرابان و سابقه‌داران مهنت را وظیفه اولین درجه و عمل نیک انسانی ارزیابی نموده مقصد دارند که دوام سال جاری با رساندن کمک‌های مالیوی سطح روزگار این قبیل شخصان را باز هم بهتر و خوبتر نمایند. صاحبکاران و شخصان سخاوتمند جماعت دهات چوانگران شهر وحدت این عمل خیر و ثواب را فضیلت بهترین انسانی پذیرفته از حساب بودجه خود شخصان نیازمند جامعه را همیشه دستگیری می نمایند.
در جماعت دهاتی به نام بازاربوی برونوف هم استقبال از جشن نوروزی عالم‌افروز با عملهای تازه‌کاری و آبادانی، وسعت کارهای ساختمانی و تشکیل و برگزار نمودن چهاربینی‌های فرهنگی و ورزشی در سطح بلند و باری‌های بالیده استقبال گرفته شد. از نوروز تا نوروز در جماعت دهاتی بازاربوی برونوف در دایره کارهای سازندگی و بنیادکاری، مرکزهای نوی خدمترسانی و تجارتی، صنفخانه‌های نوی ایلوگی، انشاءات ساحه تندرستی ساخته موردی بهره برداری قرار داده شد. اطلاع داده شد که در دایره کارهای سازندگی و استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در حدود جماعت دهاتی مذکور کارهای بنیادکاری در زیاده از 15 انشاءات با مرام ادامه دارد. عین حال در حدود جماعت دهاتی مذکور با سهم صاحبکار وطنی ساختمان مؤسسه تعلیمی سواشانه ادامه دارد. در چهاربینی تنتنوی ساکنان 13 دهه و آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی اهل زیا شرکتی فعالانه داشتند. شهامت تنتنه‌های نوروز عالم‌افروز را ریاست استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر وحدت با برگزار نمودن چهاربینی پرفیض و دایر گرداندن بزم ادامه در سطح بلند استقبال گرفتند. گفته شد که نوروز یکی از عالی‌ترین عیدهای بشریت تاریخ بیش از 6000 ساله داشته، جشنگیری گسترده و احیای آن محض در زمان صاحب استقلالی مملکت به عمل آمده است. پس از مقام بین المللی گرفتن جشن نوروز شرایطی بیشتر فراهم آمد که به واسطه تحلیل همساله پرشکوه آن سنت‌های والایی و گوشه فراموشی رفته از نو احیا گردند. همین است که امروز در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر وحدت اثنای برگزاری تنتنه‌های عیدانه به استقبال نوروز بین المللی در سطح بلند آمادگی گرفته شده، آن با شکوه تجلیل کرده شد. ابراز گردید که نوروز نمونه برجسته جشن‌های ملی ما است که از زمان ظهور خویش تا امروز با همگرایی و پایداری روابط ملت و قوم‌ها مساعدت کرده، گذشتگان تمدن‌ساز و فرهنگی ما از زمان‌های قدیم این جشن بزرگ را با رعایت رسم و عنعنه‌های کهن تجلیل نموده، فرارسی آن را خرد و بزرگ با خوشنودی استقبال می‌گیرند. наврӯз иди баҳорон оғози нашъунамои табиат, фасли ҷавониву ҷамоли ҷаҳон, хӯрамию нишод, рамзи эҳё гардидани табиати хуфта, меҳрварзӣ, дилдодану дилрабудан, ишқу муҳаббат, покию назофат, айёми ҷӯши шукуфа, гулбезию гулрезӣ, мазҳари ваҳдату ҳамдастӣ, ягонагӣ, якдилӣ, дӯстию рафоқату бародарӣ, шодию сарбаландӣ, сурури нишодангезӣ, барҳамзанандаи ғаму андӯҳ, бахшиданҳо ва оштишавиҳо, айёми мавсими киштукори баҳории деҳқон, мавсими пешрафти саноат ва маданият буда нисбат ба дигар ҷашнҳо эътибори бештаре дорад. اطلاع داده شد که از نوروز تا نوروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و با سهم رهبریت مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر وحدت نمای بینای مؤسسه، تعلیمگاه‌ها و جای مشغولیت‌های عملی مؤسسه مذکور نوسازی گردیده، میدان عمومی هنرستان با شیناندن نهال‌های گوناگون باز هم آباد و زیبا کرده شد. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله، وحدت اخبار. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده‌شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایام برابرشوی شب و روز در بهار میباشد. در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت امروز ساکنان شرفمند جماعت دهات سیچراغ شهر راغون نیز جشن بین المللی نوروز را با تنتنه و خاطرمان تجلیل نمودند. از صبح بر وقت استقامت کنندگان جماعت شهرک و دهات به عیدگاه آمده گرد هم شادی و خرسندی می نمودند. سپس با اجرای ترانه و سرودهای مربوط به بهار و نوروز و قرائت شعر از جانب جوانان و نورسان ادامه یافت. خوان نوروزی که با انواع گوناگون خوردنی، شیرینی و کلچه‌خندهای بالذت، محصولات کشاورزی و چون عنعنه تشکیل هفت‌سین و هفت‌شین گسترده شده بود. اینچنین در این چهاربینی نمایش هنرهای مردمی تشکیل گردیده، در آن دستاوردهای مردم به معرض گذاشته شد. هر یک نفر از تنجی و آرامی و آسایشی و سربلندی مردم تاجیک شکرگزاری نموده با چهره خندان و دل سرشار از مهر محبت انسانی در این جمع آمد عیدانه شرکت نمود. دوست داشتن وطن، ارج گذاشتن به مقدسات ملی و احترام و محبت به اندازه میان انسانها را برنامه مکمل هنری که از جانب هنرمندان تشکیل گردیده بود تجسم نمود. در دایره برگزاری چهاربینی همچنین آزمون‌های ناحیوی که به خاطر سزاوار استقبال گرفتن بهار و نوروز
میان جماعت شهرک و دهات و محله ها راه اندازی گردیده بود جنببست شده به غالیبان افتخارنامه و تحفه های خاطرمان تقدیم کرده شد. اینچنین در این چهاربینی نوروزی مسابقه گوشتگیری نیز برگزار گردید که در آن پهلوانان از تمام گوشه و کنار مملکت اشتراک نمودند. شاهجایزه ارزشمند این مسابقه автомашین سبکران معین شده بود که به غالیبان این مسابقه تقدیم گردید. نوروز بین المللی در جماعت دهات سیچراغ شهر راغون باری آیه رسم و رسوم ملی و در سطح بلند تجلیل گردید. نورعلی صفامیدین، بهادریستم، برای برنامه اخبار. ساکنان جماعت دهات عینی ناحیه ورزاب از نوروز و عید بهار با شادی و فرحمندی بی اندازه و نیت و آرزوهای نیک استقبال نمودند. تنتنه‌های عیدانه نوروزی ساکنان در مرکز جماعت با پیشنهاد دسترخوان پر از ناز و نعمت و برنامه رنگین فرهنگی جریان گرفت. ساکنان محله و دهات جماعت با هم آمده در فضای صلح و آرامی با دستاوردهای نوین و هدفهای نکو از نوروز بین المللی استقبال نمودند. نوروز در فرهنگ ملی ما برابر دیگر رسم و آیین و سنت‌ها مقام و جایگاه مخصوص دارد. تاریخ پیدایش این عید خیلی قدیمی بوده با سنت و آیین‌های نیکش تا به امروز زنده نگاه داشته شده است. جشن نوروز به خود عنعنه و خصوصیت‌های خاص را دارد. این جشن از زمان‌های قدیم تجسمگر نیت نیک و آرمان و آرزوهای شیرین آدمان قرار گرفته است. ما هم صاحب‌کنان با اقدام گرفته اساسدار صلح و وحدت ملی پیروی نموده امروز با 20 نفر عائله نیازمند کمک خود را رسانیدیم که این هم یک تحفه جشن نوروزی برای ساکنان وطنمان میباشد. در دایره چهاربینی نوروزی ساکنان جماعت دهات عینی ناحیه ورزاب در پیروی به سنت‌های نیک این جشن ملی از جانب شخصان سخاوتپیشه به چند نفر از فرزندان عائله‌های نیازمند کمک رسانیده شده برای آنها دسترخوان پر از ناز و نعمت آراسته شد. طور تاکید گردید دستگیری شخصان نیازمند و کمک به آنها در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقام خاص را دارا بوده از جانب صاحبکنان و شخصان خیرخواه در زمینه دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پیوسته این اقدام عملی کرده می شود. نوروز با وجود حادثه و مانع‌های سیاسی و اجتماعی با مضمون و محتوای زندگی‌سازی خود همچون آیین پاکی و زیبایی‌پرستی و جشن خاص طبیعت پابرجا مانده است. امروزها در تشکیلات اداره‌های مملکت چهاربینی‌های فرهنگی به استقبال این جشن اجدادی دایر می‌گردند. گزارش خبرنگاران ما. شکوه و شهامت و نشاط و عظمت عیدانه نوروز عجم از صبح بروقت در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مژده‌رسانی نموده تنتنه‌های نوروزی در فضای خویشتن‌شناسی و سرورهای دلانگیز صورت گرفت. استقبال گرم جشن مقدس و کهن مردم آریایی نوروز عجم را کارمندان تمام ساختارهای وزارت با حشمت بزرگ و شایسته تجلیل نمودند. در جشنگاه که صدای رقص و سرور طنین اندازی میکرد، خوان نوروزی عبارت از 7 سین و 7 چین، خوراک‌های ملی، محصولات نانی، شیرینی‌های گوناگون، نمایش محصول ایجاد دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی زیرساختار آراسته شده بودند. یکی از آیین‌های نیک جشن نوروز این آماده کردن سومنک میباشد که غذای اساسی نوروزی به حساب می‌رود. استعمال سومنک سبب نیرو و باوری در تمام سال می‌گردد. سپس در جشنگاه اساسی نوروزی مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کارمندان و تمام اهالی مملکت را با جشن نوروز که عید احیاشوی زمین، عید آزادگان و پاک‌طینتان و تازه‌کاری هاست تبریک نموده تاکید داشتند که نوروز همچون روز نخستین فروردین هزار سالها پیش با آیین و سنت‌های نیک و پسندیده‌اش حفظ گردیده است. محض با شرافت استقلالیت دولتی و با اقدام نیکبینانه پیشوای ملت و پشتیبانی یک قطار دولت‌های حوزه نوروز این جشن مقدس سال 2010 مقام بین المللی را صاحب گردید و همچون مژده اولین بهار، احیای طبیعت، بیدارشوی زمین در تمام جهان با حشمت خاصه جشن گرفته می شود. برنامه کلان فرهنگی نوروزی سرشار از سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه، انسان‌پرورانه و افاده کننده پیروزی، گرمی بر سردی، سازندگی و بنیادکاری، دوستی و همبستگی با صنعت بلند و مهارت خوب هنرمندان شناخته جمهوری پیشنهاد کرده شد که باعث فرهمندی تمام مهمانان بزم نوروزی گشت. نوروز رمزی پاکی و آبادی، آغاز روزی نو و احیای دوباره طبیعت، خصوصا طبیعت نوتکرار و بهشت‌آسای تاجیکستان. همچنین جشن ملی تاجیکان در زمان صاحب استقلالی مقام و منزلت بیشتر کسب نموده تا به سطح بین المللی رسانیده شد. امروز نیز جشن قدیمی و باستانی تاجیکان در سطح بین المللی تجلیل کرده می شود و اعتبار و نفوذ این جشن تبار آریایی همه ساله افزون می گردد. جشن نوروز جهانی را امروز نیز در قطار دیگر وزارت اداره های مملکت در مؤسسه
مؤسسه توم مکتبی 121 نزد جمعیت سهامی کشوده سمنت تاجیک با یک شکوه خاصه نوروزی جشن گرفتند. در این روز بهاری از چهره هر یک کودکان این درگاه عیان بود که آنها از آمدن بهار فیضبار خوشی و خرسندی می‌نمودند. کودکان در تن لباس‌های ملی به بر نموده و می‌رقصیدند و می‌بالیدند. آنها شکرانه از آن داشتند که در یک دولت تنج و آباد عمر به سر برده و امروز در فضای صلح و ثبات سرتاسری مملکتمان زندگی می‌نمایند. شکرانه امن و ثبات، شکرانه وحدت ملی، شکرانه استقلالیت دولتی جمهوری می‌گوییم که در قطار دیگر تشکیلات کارخانه و مؤسسه‌های شهر دوشنبه نوروز بین‌المللی طبق نقشه چهاربینی جمعیت سهامی کشوده سمنت تاجیک در نزد کودکستان نزد جمعیت با یک شکوه و رسم آیین‌های نوروزی گذرانده شد و در اینجا تمام کل کارمندان و کارگران این جمعیت با یک روحیه بالیده نوروز جهانی را پیشواز گرفتند. خانه نوروزی آراسته شده که آن از سنت‌های خاص نوروزی عبارت بود به این چهاربینی نوروزی امروزه شکوه تازه بخشید. همچنان از جانب کودکان این مؤسسه تا مکتبی در وصف بهار و نوروز پارچه‌های شعری قرائت کرده شد. یکی از سنت‌های نوروزی عجم این وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی میباشد. باعث سرفرازی است که در این ایام سعی و تلاش بنیادکاری اوج گرفته، این روند نیک باعث تحکیم انفراستراکچور ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی گردیده است. با نظر داشتن این نقطه امروز در همه شهر و ناحیه‌های مملکت با اقدام مقامات اجراییه و جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه بنیاد انشاءات گوناگون تعیینات وسعت می‌یابند. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش آماده نمودند. در ناحیه ورزاب در دوره نقشه چهاربینی‌ها اوید به کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بینای شعبه خدمات دولتی محافظه شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ورزاب به استفاده داده شد. در مراسم افتتاح انشاءات مذکور راهبریت وزارت کارهای داخلی، سردار خدمات دولتی محافظه و نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب اشتراک نمودند. بینای شعبه خدمات دولتی محافظه شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ورزاب با طرح زمانوی و مطابق به معیارهای معماری و شهرسازی بنیاد شده از تخانه و 2 آشیانه عبارت می باشد. بنا دارای 6 اتاق برهوای کاری، مجلسگاه، قسم نوبتداری، کتابخانه، انبار، بایگانی، حجره لباس عوضکنی، خوابگاه و دیگر انشاءات معیشی و یاری رسان عبارت بوده با تجهیزات معاصر مجهز گردانیده شده است. با افتتاح بنای خوش‌طرح و زمانوی شرایط خوب کاری برای کارمندان این نهاد فراهم آورده شده است. ساختمان بنای مذکور با مبلغ گذاری خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که خود مبلغ گذار می باشد سال 2018 شروع گردیده در مدت کوتاه با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. تاکید گردید که ناحیه ورزاب منطقه سیاحی بوده، تامین امنیت و حفظ ترتیبات جمعیتی از کارمندان خدمات دولتی محافظه مهارت و کاردانی را طلب می نماید. مسئولین مقامات محلی نیز ابراز داشتند که با قامت افروختن چنین بناهای خوش‌طرح و زمانوی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سیمای ناحیه زیبایی و نظربا می‌گردد. در برابر فراهم آوردن دیگر شرایط مساعد کاری اینچنین این بنا با سیستم یگانه گرمیدهی سیستم آگاهسازی از ساختار تامین بوده در آن کامراهای نظارتی نصب کرده شده است. کارمندان شعبه خدمات دولتی محافظه شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ورزاب از دستگیری‌های پیوسته راهبریت عالی مملکت برای دستگیری‌های پیوسته و افتتاح گردیدن بنای نو و زمانوی اظهار مینه‌داری نمودند. در اساس دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان شعبه خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چنین بنای نو و زمانوی با شرایط‌های خوب مهیا شده است با تمام تجهیزات‌ها و استفاده سپاران برای پیشرفت فعالیت کاری کارمندان مقامات کارهای داخلی. حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بهتر نمودن شرایط زیست و زندگانی و کار و فعالیت تمام نهادهای دولتی از جمله وزارت کارهای داخلی و ساختارهای زیرتابع آن دقت اولین درجه ظاهر نموده سال تا سال شرایط کاری و معیشی بهتر کرده می شود. نوروز ایام آبادی، سازندگی و بنیادکاری هاست. در روزهای این جشن فرخنده در ولایت سوق تدبیرهای سبز و خرمگردانی و آبادانی عملی کرده می شوند. منفردسازی راهها، نوسازی کوچه ها، افتتاح انشاءات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فراغتی به شهر و دهات زیبایی و به ساکنان ولایت شادی و فرح می بخشد. گزارش روزعلی رحمان و الیاسی بابوجان.
اصالت اجتماعی و اخلاقی نوروز خیلی بزرگ بوده، نشانه تفکری سازنده و بنیادکارانه خلق می باشد. به خاطر اجرای سنت نوروز که اجرای عملهای نو آبادانی و تازه‌کاری هاست، با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه ها، سهم مؤسسه ها، اهالی و صاحبکاران محلی در هر یک شهر و ناحیه ولایت انشاءات نو ساخته و عملهای آبادانی به هر یک موضع و محله سیمای تازه عطا می نمایند. در شهرهای خوجند و بوستان طبق نقشه نوسازی و آبادی راهها آغاز نخستین کارهای منفرش اساسی بر روزهای جشن نوروز راست آمد. زیرا نوروز همگان را به کارهای آبادی هدایت می نماید و حرارت هوای این ایام طبق طلبات و خواباندن اسفالت گرم مساعدت می نماید. کار آبادی راههای شهر خوجند در موسم نوبتی با اشتراک رئیس ولایت سوخت، مسئولین و سابقه‌داران ساحه و شخصان برومند با نشان آبادی و پیشرفت کشور آغاز یافت. اشخاص برومند و نمایندگان محله ها از آن یادآور و عرض سپاس و شکرگزاری نمودند که سال 2014 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن اشتراک رسمی در آغاز کار منفرش‌کنی راه یکی از کوچه‌های شهر خوجند تاکید و به مسئولین سفارش داده بودند که همه کوچه، تنگ کوچه، پس کوچه‌های شهر خوجند باید منفرش کرده شود و برای ساکنان شرایط ارزنده رفت و آمد مهیا از آب و لای کوچه‌ها امین باشند. این سفارش طبق نقشه منفرش‌کنی همه راه کوچه‌های شهر عملی می‌شوند. در مدت 2 روز راه‌های 4 کوچه، راه کوچه‌های به نام ابوالقاسم فردوسی، مقصود جان تنبوری، حکیم کریم و اکادمیک رجبوف ها به مسافت 1.6 کیلومتر با استفاده اسفالت گرم منفرش اساسی گردید. کارها از حساب بودجه ولایتی با فرمایش اداره ساختمان اساسی ولایت از جانب راهسازان جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجرات اجرا کرده شد. چنین تدبیر به مسافت 1 کیلومتر در راه 4 کوچه شهر بوستان نیز عملی گردید. منفرش‌کنی معیاری را کارگران و متخصصان شرکت با استفاده 12 عدد تکنیکی و تجهیزات راهداری انجام دادند. در منفرش‌کنی از جمله خبت اسفالت و همواری فرش را تکنیک‌های نوی زمانوی نقش اساسی دارند. یکی از صلاحیت‌های اساسی این صفت اسفالت میباشد. با این مقصد شرکت ما یک چند تکنیک‌های تجهیزات زمانوی راهسازی خریداری نمودیم. از جمله تجهیزات اسفالت خوابانی، تمغیر واگل، استحصال دولت آلمان وارد نمودیم. در عین حال در حدود ولایت ما در شهر خوجند و در شهر بوستان و اسفالت پوشان را سر کردیم. در کشور بانک بین المللی تاجیکستان در نظام بانکی موقع خود را فعال می نماید. وسیع کردن دایره خدمت رسانی ها، افزون نمودن حجم قرض بانکی و جاری نمودن تکنولوژی های معاصر نظام بانکی در مرحله بالا رفتن نقش بانک ها و رقابت از هدف های بانک می باشد. با این مقصد بانک بین المللی تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت سوخت نیز شعبه های خود را افتتاح می نماید. در خیابانی به نام اسماعیل سامانی شهر خوجند در بنای تازه بنیاد بانک بین المللی تاجیکستان شعبه نو خود را تأسیس داد. این ششمین شعبه بانک در شهر خوجند می باشد. بنای نو شعبه بانک از 3 آشیانه، دالان‌ها، تالارها و حجره‌ها برای فعالیت کارمندان، برگزاری عملیات و اجرای نظام بانکداری مطابق بوده با تجهیزات و تکنولوژی معاصر مجهز کرده شده است. در شعبه نو 35 نفر کارمندان اساساً جوانان صاحب کسب به کار جلب شدند که 40% را دختران تشکیل می‌دهند. اطلاع داده شد که بانک با مقصد قوی نمودن همکاری ها با سوبیکت ها از حساب کم کردن فایز خدمت رسانی ها حجم قرض ها را زیاد میکند. بانک تکنولوژی نوی موبیلی اینترنتی را جاری و استراتژی رشد بانکی را عملی می‌نماید. استراتژی بانکی بین‌المللی تاجیکستان زیادتر با میزاجان با طریق آنلاین برنامه‌های امروز مدل برنامه‌ها هستند که برای آسان کردن، برای خدمت رسانی تیزتر کردن. در ولایت سوخت تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 300 کارخانه نوی استحصالی بنیاد و تأسیس می‌یابد. بانک بین المللی تاجیکستان برای وسیع نمودن فعالیت همکاری‌ها را با کارخانه‌های نو نیز به راه می‌مانند. بخشیده به جشن نوروز بین المللی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ده‌ها انشاءات مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. از عنعنه والای نوروزی این وسعت کارهای آبادانی و بنیادکاری میباشد که این اقدام‌ها در همین شب و روزها فیض و برکت زیاد می‌آورند. گزارش خبرنگاران ما. در دوره اقدام‌های سازنده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان روند کارهای آبادانی و بنیادکاری جریان دارد. بهره فراهم آوردن شرایط ارزنده زیست و زندگانی و بنیاد انشاءات مهم در جماعت‌های دهاتی ناحیه بلخی با دستگیری مقامات محلی و سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه ساختمان مکتب و بنگاه طبی، مرکزهای خدمت رسانی و انشاءات اجتماعی ادامه دارد. در ادامه این سازندگی‌ها در روزهای جشن
جشن جهانی نوروز در جماعت دهاتی هلیورد سینخانه‌های ایلواگی برای مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 9 ساخته شده مشکلات نرسیدن جای نشست را حل نمود. برای جشن گرفتن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 25 انشاءات به نقشه گرفتیم در حدود جماعت که علاوه امروز ما یک تا مرکز سلامتی و 4 سینخانه ایلواگی در نزد مؤسسه تعلیمی میانه رقم 9 به استفاده دادیم به واسطه به دستگیری مقامات اجرایی محلی حکام دولت ناحیه و اساسات پدر و مادران دو دهه که در این دهه فرزندانشون تحصیل میکنند و با دستگیری صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده شد. گفته شد که برای فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت در ادامه کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چنین سینخانه‌های نو ایلواگی را ساکنان دهات لاهوتی و اوچخان تحفه نوروزی معنی داد می‌کنند. سینخانه‌های نو ایلواگی با سهم اهالی و صاحبکاران وطندوست بنیاد گردیده است. همزمان در دایره کارهای آبادانی و سازندگی از جانب صاحبکاران محلی و سهم اهالی جماعت دهاتی هلیورد مرکز سلامتی در دهات لاهوتی افتتاح گردید. در حدود جماعت دهاتی هلیورد مرکز سلامتی با اقدام مردم دهه ساخته به استفاده داده شد. حاضرین ابراز داشتند که در این روز در جماعت دهاتی هلیورد مرکز سلامتی مورد استفاده قرار گرفته انشاء سایه تندرستی با سهم فعالانه ساکنان دهات ساخته شده. من بعد از خدمت رسانی مرکز سلامتی در دهات لاهوتی ناحیه بلخی میتوانند زیاده از 4000 نفر اهالی استفاده نمایند. باعث افتخار و سرفرازی است که این جشن ملی با تلاش‌های سازنده رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی اعتراف گردیده امروز در تمام دنیا همچون جشن رستن و شکفتن‌ها و وحدت سرتاسری تجلیل کرده می شود. در دهه خراب نوحه بلجوان از جانب صاحبکاران محلی و دستگیری شخصی سخاوتپیشه سهراب سعدالله‌زاده یک انشاءات خدمت معیشی عبارت از کارگاه دوزندگی، سرتراشخانه، مرکز آموزشی هنرهای مردمی و جای جمعیتی مورد استفاده قرار داده شد. ساختمان انشاءات مذکور در اساس نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از ماه ینور سال روان آغاز گردیده آن در مدت 2.5 ماه با صفت بلند و ریای عنصرهای ملی بنیاد گردیده است. در انشاءات خدمت معیشی عین حال 10 نفر ساکنان دهات به کار جلب شدند. طوری گفته شد در کارگاه دوزندگی و مرکز آموزش هنرهای مردمی بانوان و جوان دختران دهات امکان دارند که در برابر آموزش و صیقل دادن هنر همزمان محصول مهنت خویش را نیز به میزبان پیشنهاد نمایند. در حجره جای جمعیتی باشد برای پیرانسالان و گذراندن چهاربینی‌های ساکنان دهات شرایط ضروری فراهم آورده شده است. در پیروی از این اقدام صاحبکاران دهه خراب برای حل مشکلات نارسایی آب نوشاکی تا نزد این انشاءات خدمت معیشی و حدود دهه خط آب کشیده تصمیم گرفتند که روزهای نزدیک بیش از 150 خواجگی دهه خراب جماعت بلجوان را پر با آب تازه نوشاکی تامین نمایند. علاقه به طور خودجاری تا مرکز دهه آب چشمه‌های طبیعی انتقال داده شده. از این حساب در نزد انشاءات نوبنیاد کارهای کبوترکنی را انجام دادند. در دهه طریق اشر سنگفرش کردن راه‌ها نیز شروع می شود. ساکنان باعث افتخار از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به رشد و ترقی دادن شهر و دهات کشور و سهمگذاری صاحبکاران در چنین کارهای آبادانی جشن بین‌المللی نوروز را که افتتاح انشاءات مذکور بر اساس تجلیل از این جشن فرخنده ملی راست آمد برای آیین و سنت‌های نیک این جشن اجدادی آراستن خوان ایدانه نوروزی انجام عمل‌های خیر و ثواب و پیشنهاد برنامه فرهنگی به طور پرشکوه استقبال گرفتند. در دهه مرکز جماعت دهاتی به نام گردی گلمرود و ناحیه دوستی بخشیده به جشن بین المللی نوروز با ابتکار صاحبکار وطنی نظر خواجه اشورف نقطه خدمت رسانی زمانوی دو آشیانه مورد بهره برداری قرار داده شد. سالهای قبلی این مکان همچون قطعه کارناشایان بوده امروز باشد به یک مرکز خدمت رسانی به طلبات روز جوابگو مبدل گردید. در آشیانه اول مغازه محصولات نیاز مردم فعالیت داشته، در آشیانه دوم سرتراشخانه در خدمت میزبان قرار گرفت. با خوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با صاحبکاران وطنی در پیشبرد این ساحه تکان جدی بخشید. امروز در همه شهر و ناحیه‌های ولایت با ابتکار صاحبکاران نقطه‌های خدمت رسانی به طلبات روز جوابگو بنیاد گردیده ایستادند.
اعلان کردن سالهای 2019-21 همچون سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی زمینه گذاشت که دهات جایها و محله ها رشد و نمو کرده زندگی ساکنان رو به بهبودی آورد. در این نقطه خدمت رسانی 8 نفر ساکنان محل با جای کار تامین گردیدند. سالهای پیشتر در این دهه ما این چنین مغازه نبود و ما میندار خود را به اشرف حاج نظر میرسانیم که این چنین مغازه برای ما بنیاد کرده است و من صاحب جای کار شدم. در دهه استقلالیت نیز با دستگیری صاحبکار بابا مراد قاچف سرتراشخانه بنیاد گردید. در این دهه نمایندگان اکثر خلقیت و ملت‌ها اقامت داشته هر یکی بهر پیشرفت جامعه سهمگذاری می‌نمایند. مسئولین ناحیه قید داشتند که سرور دولت پیوسته تاکید می‌سازد که آبادی محل را باید از خانه، ده خود، کارگاه خود آغاز نماییم. امروز هدایت‌های پرزیدنت مملکت را ساکنان دهه مذکور سرمشق کار خود کرده تصمیم گرفتند که راه‌های حدودی محله‌ها را نوسازی می‌نمایند. در جماعت دهات گردی گلمرود با دستگیری صاحبکاران، رئیسان محله‌ها زیاده از 2 کیلومتر راه سنگفرش کرده شدند. نیت داریم که در آینده یک کتابخانه و بنگاه سلامتی رو مورد استفاده قرار دهیم. ساکنان جماعت دهات به نام گردی گلمرود و ناحیه دوستی در صحن مؤسسه تعلیمی رقم 11 جشن بین المللی نوروز را با رعایت تمام سنت‌های این جشن اجدادی سزاوار استقبال نمودند. در حدود جماعت در برابر تاجیکان، ترکمن‌ها، ازبک زبانان زندگی داشته هر یک موافق محل زیست خویش طعام‌های ملی و هنرهای مردمی را به تماشا گذاشتند. خانه گسترده آنها شهادت آرامی و آسودگی کشور میباشد. رسم و آیین ساکنان ناحیه دوستی به هم آمیزش یافته از آن بشارت می‌دهد که آنها دوستانه بهر آبادی میهن تلاش می‌نمایند. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی حدود جماعت با شعر و ترانه، رقص‌های ملی خاطر اشتراکداران را بریده گردانیدند. فرهنگ لباسپوشی در تنتنه جشن نوروز دلفروز رعایت گردیده این عمل بازگو از فرهنگ بلندپایه ساکنان ناحیه بشارت می‌دهد. در روزهای تجلیل از نوروز بین المللی در شهر مسکو فدراسیون روسیه هموطنان ما با تشکیل نمایش هنرهای مردمی فرهنگ قدیمی ملت تاجیک را معرفی نمودند. از گوشه هنرهای مردمی تاجیکستان شماره زیادی اشتراکچیان این چوربینی ایدانه بازدید به عمل آوردند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سعید احمد. در شهر مسکو طربخانه و چایخانه و دیگر مؤسسه‌های خدمت‌رسانی معیشی که با سهم صاحبکاران تاجیک بنیاد گردیده است در آنها به نمایندگان خلق و ملت‌ها طعام‌های ملی و دیگر هنرهای مردمی تاجیک معرفی کرده می‌شوند. بنیاد طربخانه زیبای با نمای ملی آرایفته در پایتخت فدراسیون روسیه از جانب صاحبکار تاجیک مقیم شهر مسکو ذکرالله شریپوف امکانیت مساعد پیشنهاد طعام‌های ملی را به خلق و ملت‌های دیگر فراهم آورد که در اینجا به عنوان هنرمند تاجیک طعام‌های بالذات ملی را آماده می‌نمایند. برای معرفی کردن دولت خود در شهر مسکو یک آشخانه ملی تاجیکی آغاز کردند. در این آشخانه زیاده از 15 شهروندان تاجیکستان کار و فعالیت میکنند. آشپزان هنرمند مردم تاجیک تمام خوراک‌های ملی تاجیکان را و تمام مردم پیشکش می‌نمایند. یکی از تالارهای طربخانه مذکور با نقش و نگار ملی، رسم و مصوره‌های طبیعت زیبای دیار و تاریخ گویای خلق تاجیک آرای یافته است که همه روزه صدها نمایندگان خلق و ملت‌های دیگر از اینجا دیدن کرده به استعداد و آفریده‌های هنرمندان تاجیک توجه ظاهر می‌نمایند. تأسیس چنین مؤسسه‌های خدمت‌رسانی در شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه با طرح و نمای ملی از حس بلندی وطن‌دوستی تاجیکان برون‌مرزی درک داده آنها به این وسیله رسم و آیین و عنعنه‌های ملی را معرفی و حفظ می‌نمایند. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از شهر مسکو فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به گشتین ملی برای دریافت جام پایتخت 2019 پهلوان شناخته سید جلال سعیدов غالب برآمد. این مسابقه که به جشن بین المللی نوروز بخشیده شد در نوروزگاه شهر دوشنبه دایر گردید. در دایره سلسله چهاربینی ها بخشیده به جشن نوروز در مرکز ناحیه رشت نیز مسابقه گشتین ملی برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما.
дар наврӯзгоҳи шаҳри душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни байналмилалии наврӯз чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ бо фарогирии доираи васеи варзишгарон баргузор шуд. рақобатҳо дар ин мусобиқа дар 8 вазн сурат гирифтанд. майдони набард баъд аз чанд муддат паҳлавонони шикастнопазирро аз сафи дигар варзишгарон берун кашид. ҳамин тариқ муҳаммадризо қувватов дар вазни 60 килограмм, баҳром суфиев дар вазни 65, наврӯзи кароматзода 70 килограмм, муҳаммадшариф наҷмиддин 75, Садр Боев дар вазни 80 килограмм, Эмомалӣ Камолов 90 килограмм, Саидҷалол Саидов 100 ва Одил Сафаров дар вазни ҷамъи 100 килограмм нишонҳои тиллои мусобиқаи гӯштини миллиро ба гардан овехтанд. ман дар оянда мехоҳам ки машқҳоро зиёд кунем ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки берун аз ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешавад дар он ҷо иштирок намоям ва парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардорам. дар рақобати ниҳоӣ барои соҳиб шудан ба ҷоизаи асосии автомошинаи тамғаи Mercedes Benz Саидҷалол Саидов пирӯзӣ ба даст овард. дар анҷоми чорабинии мазкур паҳлавонон бо ҷоизаҳои таъсисдодаи масъулин қадрдонӣ гардиданд. бори сеюм аст ки дар ана ҳамин наврӯзгоҳи шаҳри душанбе барои шоҳҷоиза мушарраф мегардам. ин як хело ғамхории зиёд аст ки ба қадри варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон чунин мардони бананг ба номус мерасанд. барои мо як рӯҳияи хеле зиёд мебахшад. миннатдории худро ба ҳама он нафароне ки имрӯз моро дастгирӣ карданд, имрӯз ғамхории мо карданд, ба ҳама мерасонам. наврӯзи хуҷасапае ки дар арсаи ҷаҳонӣ эълон карда шуд, ба ҳама муборакбод мегӯям. дар дораи силсила чорабиниҳо бахшида ба ҷашни наврӯз 2019 дар маркази ноҳияи рашт мусобиқаи бошукӯҳи гӯштини миллӣ баргузор шуд. дар мусобиқа муаррифтарин паҳлавонон аз Федератсияи Россия, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Хатлон, Суғд, шаҳру ноҳияҳои кишвар, шаҳри Душанбе ва соҳибони майдон аз 5 ноҳияи водии рашт ки беш аз 300 нафар паҳлавононро ташкил мекарданд, дар ҳузури беш аз 25 000 мухлис тӯли 5 соат бо ҳам зурӯзмоӣ карда беҳтаринҳо маълум шуданд. бо мақсади солимгардонии сокинони ноҳия, равнақи варзиш ва таъмини оммавияти он дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар соли 2018 ва чанд моҳи соли 2019 тибқи нақша беш аз 50 майдончаҳои хурду бузург дар маркази ҷамоат ва шаҳракҳо ба истифода дода шуданд. бо сохта шудани иншоотҳои фарҳангию варзишӣ симои ноҳия рӯз то рӯз зебо мегардад. минбаъд наврасону ҷавонон аз шароити мусоид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғул мешаванд. ин тадбирҳои муҳим дар идомаи корҳои созандагию бунёдкорӣ ва ҳамчунин бо мақсади амалӣ намудани қонуни тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш амалӣ мегардад. мусобиқаи бошукӯҳи гӯштини миллӣ дар ноҳияи рашт бо қоидаи суннатӣ доир шуда ҳунарнамоии паҳлавонон аз дигар кишварҳо ба ин чорабинӣ ҳусни тоза зам карда бори дигар аз ҷашни байналмилалии наврӯз дарак дод. дар вазни миёна Қадриддин паҳлавон дар бисёр зурӯзмоиҳо ҳарифонашро мағлуб карда сазовори аввалин шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав шуд. дар вазни 100 кило бошад ба 2 нафар паҳлавонон Шамшод ва Саидмомин ҳарду ҳам аз ноҳияи рашт боз 2 автомашинаи сабукрав тӯҳфа намуданд. дар кул аз тарафи мақомоти иҷроияи ноҳияи рашт дар қатори дигар тӯҳфаҳо 3 автомашинаи сабукрав ба беҳтарин паҳлавонон тақдим гардид. ин чорабинӣ бошукӯҳ воқеан ҳам ҷолибу хотирмон буд, зеро бори нахуст ҳам ба ғолиб ва ҳам ба шахси мағлубшуда тӯҳфа аз мақомоти иҷроияи ноҳияи рашт ва дигар сарпарастон тақдим гардид ки боиси ризояти комил миёни доварон, варзишгарон ва мухлисони сершумор гардид. дар баробари вусъат ёфтани варзишҳои ҷаҳонӣ дар кишвар аксаран намудҳои миллӣ ҳам ҷоноб мегардад ки ҳангоми баргузории чунин чорабиниҳо ва саҳнаҳои миллӣ мушоҳида мекунем. бешак варзишҳои миллӣ низ дар баробари варзишҳои муосир дар байни мардум мухлисони зиёд дошта барои густариши тарзи ҳаёти солим, омодагии ҷавонон ба меҳнат ва муҳофизати ватан мусоидат мекунад. аз ин рӯ мо ҳарчи бештар кӯшиш намоем ки оммавияти ҳама намудҳои варзишро таъмин созем, чӣ тавре ки таърих гувоҳӣ медиҳад ақли солим дар тани солим аст. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. тансияту хонобод бошед.